doch all of Elowen. Ní dá an spáis sin teing. Tá me denna ma dhéil. But the Lord of Vanessa fós. Ní rá. Agus nach ceapan go te harama gomach. Is sin nádana cinn teile agus sealadach dug sí eis. Tá sam. But you tanig trochán ar Jack. Well, it's orm say hitte sem a Harlin se chuige sin. Is Lumston Cafe shop. Jack? Rita? Tá réimeid ar an huacail ríist. Go mahead. Sceann is a Harry? Oh, san roiiste. Mi dos leir tú é. Oh, bhí Jack a tuairte amach fumas dócha. Ní na bhí geis chuil. Ara ní meach amaga. Ach, céir tá tarlún seo. Nach bhfuil éidir a go freistal in na báirt. Tá, ma hain. Tusa? Ach, nach bhfuil é chúnad. Con Vanessa? Siúte amach in é. Ha? Teige? Scil fada. Agus céir tú go líana? Well, déitan se fálacht ar feisiachtainna, má sé chúna. Ar fislad. Bhí me go le leis hééis na cás cuarta ach má tá feibed. Oh, God, gur an míle mad, Rita. Fáid chuí café chéas. Tás ní bhfuim ar bhaí héin. All brinny big brand de hele. Sacro sé síú. Nó é heag tá go leor mar téime. Brenna. Seachtain an lániu ba chuile hart agus beitún an Germany dhéanamh gachfud. Thas go man malta stad a smutiúir. Mestu get tort feide chuir sé ar gáidir a típiste, ne? Nó tíar ma prísúntaach a dachart ar roioine na leinte se. Bhín gach cás éagsúil. Bran sé ar chuí hála rudí. Sure, arms fin lácht a lú cibí. Sure, that is sin in hís na hála se. Gomaisce? Dúirta go bhacha tá Jason arachtal am róm. No, héidir ní. Ní crinach rom gorúrt me tá a gáideid. Ca sé gur a brín glodíí tú? Ha? Ca sé gur a brín glodíí tú? Oid sin ní. Na tú áirte béir. Yeah, but híl me sé gur sis na gá lúirta mahan. Cydí anis manas? Oh, Jack. Ní le ceach tam síos mar sin ho. Tásúla dí an gúlinn ceartad, ach tar meic go bhacha se le chéile. Oh, mar sin éis tá sé théincas ar ceanna meic. Ar leir tú le tam? Lás. Dar sin nach choláán nach ráflaí. Snapprúr me leta. Ach tá sé dechar gan a bheith smaoine bhar réite. Cefa nach gunn tú ceistir bheic? Chuirann go meach seansa. Tá sé taon daoine óga. Spreáil op sin na breanú ar ghoine le fallint. Ceapan sé gur pís a chreice. Choláir san a freiseach réite. Níle san beag céir a chréid am níos má. Well, tu go níorneach an solas feice tú, nó an ó máil. Cefyd zúrchas mar rálet fannacht máchwan. Caim má siúpdorach dhéan ráiteigen. Spiráil a Vanessa after eights. Brenna. De Vanessa agus Harry a gal amach le chéile, so nábí tíocht étrop. Aber er sin le Vanessa. Is sé tarí ar tarta míasa. Andy, please, just fan amach wa. Ní éad a tarta, ba? A bechem níart. Is dis an bhean a sansa le mach rí. Tásta go leis sin nach chuilis? Cymryd le carnis déni. Diolch. Dydd mar rhaid. Nach gyrraedd mae chwyn yn mec y gwyn o chwyd. Hali. Bwych os le diag fan ym gydolch na len son o fe'n sgwop o glanas mae fiawd gen mec. Dwi'n Jena an ober. Fair play rhaid. Fech roedd i fad nis ffwsad am eich o'n i mae hawnt. Ali, peidio gyr chiart eich smyn o'r sosad lyca. Golywalio fel tamlin. If you can't stand the heat. Gyda'r chai. Ni edrych sy'n fas yn dod o fele. Ar ys yr eid, os hwm rôch yn oll eisiau fechta so nis gan cwyni fe sy'n. Ta sam gwyl dwi'n gwneud ac becerta smyn o'r tein cwma. Sy'n ei hom i gyr i gynraf. Ni fech ffac rôm i gabalach mae hys mae hori i caf yn osrwm. Agus peis gael e, hom friste. Wel ffos hyn, becerta smyn o'r. Cy mae cwns mae'r rhaid yn obr. Listen, bwyd me let nis tyn i di haigs pei mi drwy'r ffad. Ok. Slán. Slán. Agus faca man isibh le coppla riil mar dhearata speisialta da nuala agus égan do bhális, a bhí ceilú a bású iné agus tíigh seála go ré ó bhar buistí a lig Judy, Anya, Brian, Emma agus Dolores. Gan me le sciil, Hanna né a fáiste de heribí a ceilú fihe blian pásta bhí siad maisibh cogáide has ar scaribí agus slán go fáil.
Oh, Sheila, fair play. Sin sta fuckum sin kun je na gaiint. Oh, nos mo gedi ta contact am nu Harry. Ta ma titch mas ma hasu. Swy wai called the rear first. Ar shan is stoi. The war will bunch of bakers na tablets na moga. But you get the idiast. Oh no, Sheila. Kuimler en droch wile viert so der host to tog on the tablets sin. Yeah, well, ma angol cart good. Fanny man as gedi gemein kas kurte hart. She fa ma couple kin kabis. Nu sin go in the harbit. Goede hele. Ja. Niet sinds kon als je bij bakken. Ah ja, han ik loge. Traf je dan mooi nou al een graner. Graner? Actually, we hebben eens zo vastig. I mean, na han wie bochten. Ja, maar come on, te raar hier. Dat mag hij dit. I mean, te maar kunnen bij nog niet zo veel is. Ah, hij is een daar bidt. Als je van ik me niet zetten. Niet weer geen rest bij de mag. Oh ja, wel kent u wel maar samen hè? Eentag, ach, niet zo vast. Weet je het Bernie? Nu maar een beetje. Should the servants play the fraction dat het. Kaart in het veldje. Sheila, vind je hem laat vet second? Ja, kent u. Zo. Kijk eens of het zoveel ik zie een petition en eigen toog halen. Skid je voor dit hè? Well, thanks a bunch. Can't make a wine nice more tacky of wetsu. Wel, ta ma bwyd hi gaina. Cai ma si mention yn y tws fan oed i sio ma hen. Agus just a hai sio ni'n tîm lad. Okay, ach chyn i dy fel dwngta. Wan yn sio la principal hi gaina agus siasi ma lish. Andy, nas yn cwr a hogus Vanessa, yn mynd a si mal. Aros, come on. Fan ma taml bagel, tamai cyn ti'n gwyddio cwsi. Erenos, fi me ger y cwr a bagel fy ham lat. Andy, ta obel y genu ogym sy'n, ta ma greia. Ja, gort, ni chwrw mysio stiach na bachart. Spiral am sefach y bran o'r fan am mwyn o gwyd naw. O, a branish. Wel, ni moel am sy, dyn i fe gar carem. Joc a lat sy si halen sy'n. Ni moel at dyn i fe gar cart. Ta tu intach mealtach diar me meid sy'n lad. Yeah, right. Agus, chwyd i gyda mar olas brachus y tir yn siaras na rŵm. Toig Vanessa mar hampla. Ni ha bran chabralig. Sy'n ta Bernie. Agus ta tu hen bala i. Andy, ta Bernie posti. Ta Vanessa siwla mal a Harry. Agus mysio. Wel, rhaid na hai mysio ma ar hyn. A digyn tu? Ni ma hraag o bran am rasif. Ni me gerad yn y gweith oswn ar at y be mar ei. Ni fel sy'n dynnu byd gydaeth al ddyn ti'n. Mae'n ymwysg dy ta ober le genu ogym sy. Ni ty geri am me macht wyl. Andy, kijk goed. Hi Vanessa, mysio sio Harry bi? Hi, Andy. Hallo Vanessa, fi me dirach ar ala onion siya. Wel am ra sprachus y tir yn siaras na rŵm. Beth na i'r ania. Si doi yw'n nach wyl. Ja, teg yn doubt. A dwrt ag o'r ma hen agos Bernie galant a fast. Agus yn ceart ar fad ag Vanessa, nil an a plamas, talk is cheap. Chiap ag a dicashin. Ar Anya, na ffeis lad mulla hogal. Si'n Andy gwyd y dahl. Si'n y maids. Chol yn ceart am. Ta'n ceart ar fadad. No, Buckley. Wel, ni mewn gwrdd eich teach sy'n eistedd allan. Tige. Wel, ni'r mam ar o hostel yn ar ym am y feibi. Sgef am mochlim, hys gwreit si ryta. Bernie, ni hegen to. Leg si babe am y flot amach smwg. Bernie, ni sy'n glanwr. Ni'r mam agen ar dwrt man nach mae gi ffil ni smwg. Right, wel, cif an a fi twysyn te. Ie, wel, fi'n siarad rwyd i fi'n yw'r dysgaiti. Snach wel y sam. A fod y lim, ta sgef fiol o rwg o hw. Ta sam, Bernie. Ach, ni ac mae babe gyda'n o hana. Ie, dim siarad, ni fe mis cyntwch as anna fi o wan hen y war wy'n siarad. Right, so, cyd eis ystym ar Ni'n sam ffos. Ach, dwrt si'n gyda'r si copl recipe go am. O, gwybod ydy'r heil mae cymod i tiach siach ac i. Ie, wel, cam ar rwyd cyn ti. Right, dwi'n cyff gael sy'n. Anya? Katrina, was Sheila hard? No, dim si wad ti ddech eisiau clor. Gotcha. Ta han yn i bwlw li hele sy fob trwnwn i niw. Le cys na talwn i ffrei. Mae dwi'n? Wel, sians mag mae med dyrndach. Ach, ni fai leis gel y be. Eg dyn y be rostyn nach wyl yn nôls fe gart na lian y ffris mach lorsa. Was ag Sian fwy sio? Sian? Cyn Sian? Gwylio, mae Vanessa ag gwynnu Sian. O, na lor lom fa Vanessa. No. An fara wil sŵl ag ari. Sian sydd ag gaisyd corli al wym si. Siacar gol ma si mo hwni lege. Ceag ta gysted? An fart siacw. Oh.
Ó bín Andy sleanú hart agus Harry má tá mai céiste go good cisteanna. Ceáil nach nintíí tú go Harryn scéal ar fad, mún sé sin cill go Vanessa bhrá sin. Lásúm go dtí ar bonnig Vanessa? Tá rutín ag siúil ar Andy chumá Tá se rálet. Ó. Tá siap goil síime go mé an eile. Tís níor thóg seo bhaidir? Ó ní ligann sé sin gon féar fás fin nach chosaróáda. Agus hé, bhfuil aithniú gom sarí? Níiad me táráid go buinte seo. Ach ní chéimre tú go brach ngach an chalín se amach níintach leis. Ach, cumán Katrina inis tú. Sorry. Yeah, a couple of words and Laura met ball. Ooh, tá anion seo. Ó braham go bhfuil na fórsaí bailí le céile. Bhfuil bhar nóhan ólas agah go fóil? Heim na habar igen. Haar níine ra igen. Sílam hén go hána go haar fór leis an gart na leanú seo. I mean, han ein big deal é. Well, tá áthar mar tlistáil go bhfuil banháin le cíal sa ceantar. Maithú aine. Tír a chuirtíí an teisce, Deirdar cruisiad san an nód a hóchasa. Acha, ceirtmí na mappi. Well, Deirdar dian for éisin is rúd siad a ggóla cúnta agus má óigan an beisiad le fiscintir na mappaí. Well, nar lágad díos bharíní, is sín chun ábhar a dínta go marsteach. Agus tá an simig an bobbal sa scéal nach chuil? Ja, agus be chlór Katrina dul amachtrán hóna so tar ceir sé sin níos mór fósar is scéal. Ó, well, tús máidir siad, leanna haibh. Bá hir agus smúchaí ar an ngeangealí, mar a gántá ar cainte go le rí. Ar an abaclam. Chur mú go deamadar siad. Hey, Harry. Tíor te tú? Cuisach aine, cuisach. Ó, drach le? Na bí caint. Beile, fún pentart. Well, tá mis gobar, but tána heime cyndu. Dí san náti sé bailí tí deile logo dag Vanessa. Arian tú éiti? Détar Sulam na fada gláir Jack Leis go sí as an go garid. Well, ha bhéon siag brathar Vanessa nómarcin. Tá sí cinenne líon Ashton a leithe seo. Scechaí? Well, nas mi cheartú seo a ré leat. Na bar leat? Well, sílam sa go dúla í den eile. Na riile? Scéin? Well, hadí go minse dit. A déile me seo leat. I bhí se rá jacar é dhéanú má. Sin níl an leveríne, Páid go dtí chlár an lé. Sin tóhar a bheits a phlé an inneo, na úna limbo ar ngart na leanamh a ras narún. Erigédal síos, ba chóir go míú a thuirtóh siúd nach chulas acu céird is ua limbo an. Pas an ar bad céird is ua an. Ach limbo, well, dréir mo haide is áit chuamhnach í limbo. Áit a héach leanamh nua bhera a cailú, nó leanamh mar a bhera. Cuiú an corp I musca bróg, gan éon clúdach scaiti, go down I talamh bog. Bhí cúpla cúis leis an leanamh bheith curra I ngort mar seo. An ceann bhú ná an costas a bhain le sochraide, agus cúis eile ná gur sé dechar a chlána ghlacha leis go rá a leanamh marmh. Rinne na huanna seo a bheanú an áitecha de réir coslachta, agus tá anseans bhfuil seandaoine fós beo a bhfuil a good páistí cuire I ngort na leanamh. Inneo a ras narún, tá planna ar siúl tí ó thógáil híomh ar a doctor Gurt na leanamh. Cé dút go síime muinte le háite sa scéal sin. Réidir go háfóid. Uan na limbo má ránaí. Anú na ris mi siúgus te hamaigh faointe na mrá. Anú ní bhas a dtíad dáchla se go sinach shampoo. Ar muinte na háite chapetá siad. Well, thar a dtíad óir ag go breo. Well, dúst méí a bheith fág ag na mrá. Bhfuil is a brúda be go sin láán agus tína sé job. Well, is tólim sa go bhfuil doch ar a títain isisce. Agus mar a buid níl lá go maidin. Go leisce. Hi, Tom. Ránt céan ríis de haig? Anya? Tar mar síte go tíad. Go mágad. Tá brenn tá sí le taon? Táim mena hosta, bhí an lágam.
Agus is anna go bhfuilm sé sin arán a lenta ach be me má hábhín soir fadan is na bheith deire le rá faoi meic mar réidir bhéon ham cinnte. Do mai. Listen, Baba, can't take these still, all right? Hi. Hi. On Commons Lounge for show. Tá Need you feel out here, Jack? Nor Ellie, nor Sinead. Look, ní hasty in Lars fé an issue, okay? Sure, when Commons Lounge for Luna mal. In ní hén Sean Tom. Búla mé leat ag de haachsa, okay? Oh. Mar soldíh tá gáinseach a chuil scéal, agus breanú me ar an tríhile ballbeag hééis sin brise seo. In anam dé, Katrina, but tú imíosti bhear ar fad? Jo tá ceiste. Céir a ceapnú tá geiste? Ní mar cumid an háitir an óilisiún, sin méid. Agus céir fúmsa, tá rééis amadána dhéanamhtí más chun fphobal. Tá tú goil ar fór, níl dochar bit riad ólas is scapa. Tá mise a gceannas ar an radiopobal. Agus ba bhálam de méid isam céirtá dulach ar an éir. Inis, Leonard le písa ceol, agus ina dhé sin tá grindjam séir de chéin, okay? Ní éit tú sinna dhéanamh. Is féidir am a effin ra rud a dhéanamh, agus ná Jane tosa dermad ar sin. Ní béitú ag tastal níos mó talón aniu. A bhí me le chlár an blind date as tú na Well, ná bí bortha faoin blind date, mar ní béitú ag obair ar. Spé lím am an chunksnamh sin, okay? Lím am an blind date. Sean is mis chuimne. Oh, great. Liam, bhhailm dat it's not fair an chunksnamh an blind date tá taidir le déanamh, okay? Mr. Blind Date? Se, tusa. Tá me gúir duna cinse feather an brathirthú. She's screaming wild, Sean. Good. Tá é ag Sinead. Cetarstá? Tá é ag Sinead, dunis méidí. Ní chreidim mó. Ach dúirt mé léigh an tada rá le halaí. Ní mór dom an scéile insintí mé héin an or seo. Ón, tá sé seo imi róád ar fad. Ca tá gceiste go? Tá sé ró contra se go raim mar seo. Ní héadlumm chuirsús leis níos mó. Tá go bog é. Má heasam is le chéile baimid tá. Well, tá sé éasca goite sin arán. Ní tadidir le chaile an teagadte. Well, Harry, tá síimir sa déile. Bhfuil is go rá chasúlach sin ar scéal ar maidin. Tá sa héna cholín, hín sin toch ciún amantí áráid. A chamantí ar bhín sin doch crógach. Seach, tá mis is lán tástíocht a seach láde me nima go brúarí. Tá sa go cabhaítúme. Tá túintach má. Ach, fi láthir tá ríseling, fe seachtainine. Agus éúna éba fan esráis níos sin. Seach má tá fáibad na seagaí, ná dín dearmad go bhfuil me an sin. Agus tá chola agam, agus tá neidir sím agam sa gginál sin ébre bíochaid. Ach nach chud héin ítach crógach in sin leinte se, cluisiim gur tún cairlach a chuiste chuirt na lenamh. Ó, is mé cear go leorach. Is nach ceapna cearcha túsáid ar tá sin. Well, bhfuil sa tá ceart agad, tú sa sé fíor áhachtach. Siúr chuid? A chun sa ceir dhéanastó. Béidir go tá tainim leis an nachan ní seo. Well, nis na ríir tá sa tain chodín. Ní mé bhhaid sa gantar. Agus bardam a ládach chun amach sa scéal, bhfuil bhiste dat. Ó, tá má. Mac. Come on, Lord, let's. Oh, good for you. Fwy na ráfli tá tú scapa fwy o'n agus Tom. Listen, Jack, níon ráfli hir. Tís ag teach vectú. What sus ag teach? Nú síos ag trá hébe coidjad. Dag sé chat tamachan. Jepa mar se roiach go trastarb. Hey, ní lechad scuit agus hepa. Eist tá an sachan. No! Eist tá lumsa. Crumodella shot once and for all, right? Téach gus brean like tú bhfuil me gid níorne, right? Runner. Tá go ré éit. Níl rud go donna son. An hennim J ón. Ar na díos fúil am a héin.
Brenny mar Jack chuile lág sé trína chéala géiste leis na ráflix an cúlcáin seo ar fad. Tá daine eile ag fúlann sin seo. Ach, is fiú é, má tá grá agan dá chéile. Is butúna bhí an tús. Ní ra bha. Bhí mé sonna le Jack ón. Níach go raibh sé choúntaach son nó ní bheith Sí sé go híntaach. Ní lánach na wacha mé an áme. Tá mins tá go cho fada son. Tá mé rá le Jack. Ní chréitim. Ní hiigla mé a gortú. Agus cad fúmsa. An dóile ná fún muise a fullant. Tá brán ar mán. Tá mé rá le Jack. Bhí riú. Nach níor hiig mé go dtíana se. Sní mé géirí a chailú. Agus cad fúmsa. Is cuma leat. Mise a chaile. Butúna bhí an tús. Agus bhí ar tí gach rud ará le hálaí. Tá so gom. Tá an grála. Tá brán ar món. Tá sé háart. Chumas is féidir le é sin rá. Tá fír bhrón arm. Ná déana é seo. Níglam tá eile dhéanú. Jack! Jack! Jack!